Iyi Rayon Sport iteye ubwoba. Amakipe yagiye akina n'ikipe ya Rayon Sport, haba muri Sekafa Kagame Cup ndetse no mu mikino ya gishuti, ari kugenda abona ko Rayon Sport iri ku rundi rwego, atari urwego ruciriritse, kuko uko yitwaye ndetse n'uko iri kugaragara ni ibintu bidasanzwe cyane, biri kugenda bitungura amakipe menshi. Sinkubeshe rero kuba APR FC yaratinye Rayon Sport si ikibazo, kuko nawe urebye uburyo Rayon Sport imeze ubu ngubu, ni ikipe ijyana, ni ikipe irenze ubushobozi bw'ikipe ya APR FC, ku buryo rwose kurinda binjira mu kibuga ni ibintu byaba bikaze cyane. Aho amakipe rero yakinnye, ikipe ya Rayon Sport akomeje kugenda avugayo ubwayo ko uko babonye Rayon Sport babona ko ari ikipe yatojwe kandi ifite umuco. Iyi Rayon Sport ikomeje kugenda itangaza amakipe menshi, ndetse amakipe akagenda aboneraho Rayon Sport nk'igisubizo gikomeye cyane, kuko bari kugenda biga byinshi muri iyi kipe, haba mu mikinire ndetse n'uburyo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bari kuba bahagaze ku mwanya waho bakinira, gusanga ari ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu, ni sisiteme idasanzwe ikunda gukoreshwa hariya mu bihugu bikomeye cyane nko muri za Argentine, za Arsenal. Rwose Rayon Sport yubatswe mu buryo bukomeye cyane. Imyitozo rero iracyakomeje, dore ko ikipe ya Rayon Sport yatsinze ibitego 2-1 ikipe ituruka hariya mu gihugu cya Sudani. Nk'uko mwagiye mubona ko rwose abasore bacu bakomeje kugenda bitwara neza. Junior Kameni akomeje gukora amateka adasanzwe muri iyi kipe, mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yamajije gusezerera Azizi Basane kuraya, ubu ngubu akaba atakiri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ndetse kandi turaza no kugenda tuganira cyane mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa mu kipe ya Rayon Sport. Tubazaniye rero amakuru aremereye cyane. Ese koko umwanzuro wa Ferwafa yafashe ni umwanzuro mwiza, ni umwanzuro washimishije abanyarwanda muri rusange, kuko nicyo gisubizo kirambye nk'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru riba risanzwe rifata ibyemezo. Mu gihe kandi Shizo ndetse na Tesi baba bakomeje gufata ku gakanu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu Shizo akaba yamajije gutabwa muri yombi, ndetse amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko ikipe ya Rayon Sport yanze agasuzuguro, igahitamo rero kumukorera ibyo mwabonye. Ubu ngubu akaba atari mu maboko ye, akaba ari mu maboko ya RIB ubugenzacyaha, ndetse akaba azaburanishwa mu buryo bukomeye cyane, kuko gufata ikipe y'Imana nka Rayon Sport ukayisuzugura, ndetse abayifana bose ukabita injiji, ni ikintu gisebetse, ndetse ni ikintu cyanakwicisha, kuko ntabwo biba ari ibintu byiza nko gutuka ikipe y'Imana nka Rayon Sport. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka gukora subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukora like, share and comment, kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru tugenda tubategurira mu kipe ya Rayon Sport. Amakipe akomeje kwipima ku kipe ya Rayon Sport ari kugenda abona isomo rikomeye cyane, ndetse Rayon Sport ikagenda ibigisha byinshi, aho ikipe ya Matare United yakinye na Rayon Sport, Rayon Sport ikaza kuyitsinda ibitego 3-0. Yavuze ko
Rayon Sports bayibonyeho ikintu gitangaje ndetse uburyo yubatswemo ni uburyo budasanzwe ndetse sisiteme ikoresha ni sisiteme yo mu bihugu byo hanze harimo nka za Argentine, za Arsenal, ayo ni amakipe afite sisiteme yubakiwe mu buryo bukomeye cyane. Rero uyu mutoza hari ingingo ni umutoza w'umuhanga cyane Rayon Sports yaguze kuko uburyo ikipe ye iri kuba ipanzwe ndetse n'imikinire y'abakinnyi ni imikinire idasanzwe iri kugenda itungurana ndetse anariyo iri gutuma abakinnyi ba Rayon Sports bitwara neza mu kibuga ntibabashe kwinjizwa ibitego byinshi. Ni ibintu rero by'agaciro kugira umutoza nk'uyu nguyu. Hari ingingo Francis ufite sisiteme ndetse na tekanike zo mu bihugu byo hanze ndetse no mu makipe yayandi dusanzwe tuzi yo ku rwego rwo hejuru. Aho ikipe ya Rayon Sports rero imyitozo iraza gukomeza ndetse banitegura Super Cup, anariho banitegura imikino ya CAF, dore ko Rayon Sports ishaka kujya mu matsinda ndetse ikanitegura shampiyona kuko ibintu bikorwa hakiri kare, witegura igihe hakiri kare mu gihe uba usanzwe na n'ubundi uzi umurimo usanzwe ufite. Aho perezida wa Rayon Sports yashimiye abakinnyi ba Rayon Sports uburyo bitwayemo muri ikipe ituruka mu gihugu cya Sudani, batsinze ibitego 2-1 byatsinzwe n'umusore we Junior Kameni. Ni ibintu rero byari byiza ndetse abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda bishima rwose. Ibyishimo ni byose, ibyishimo birahenze kabisa kubona nk'ikipe ya Rayon Sports iguha ibyishimo. Ni ibintu by'agaciro ndetse ni ibintu bikomeye cyane. Aho abakinnyi rero bari kwitabwaho mu buryo bukomeye kugira ngo bahabwe ibisabwa byose kugira ngo muri Super Cup hatazagira ikintu bitwaza ndetse nabo bari kubatuma umusaruro kuko umusaruro nicyo kintu cya mbere dushaka mu kipe yacu.